turabahaye mwaramutse namwiriwe aho muherereye ku mpera zose z'isi abakunda gukurikirana ibiganiro Gisha TV ibashikiriza. Uyu munsi udasanzwe twagiriwe ibakwe, twagendewe n'umuririmbyi adasanzwe nkuko mumubona ngaha anya. Abantu benshi basanzwe bamuzi umukozi w'Imana akoreye Imana mu by'uburirimbyi igihe kirekire, imyaka myinshi. Noneho muramuzi Liliane Kabaganza nkuko mumubona hano. Liliane Kabaganza bashobora kuramutsa abakunzi bacu bo kuri Gisha TV. Murahezagiwe. Iyo nekereje umugabo witwa Yesu, ibyo yankoreye ni byinshi cyane, nahera mu gitondo bukira sinabimara. Murakoze cyane, mbifurije amahoro y'Imana kandi nshima Imana ko iduhuje kugira ngo tubashe kuganira namwe. Murakoze cyane. Noneho mwabyumvise n'indamukanyo yiwe irabiranga, akaririmbo arembye nkunda cyane, nanjye kankoze ku mutima, ndibaza nkeka nanjye nubona kuze numva bakaririmba. Nzaba ahama Liliane Kabaganza, ndazi haro benshi bakwishimiye ngaho kuri Gisha TV, hari benshi bishimiye kukubona, natwe twanezerewe cyane cyane kandi cyane bivuye ku mutima, by'ukuri turakwishimiye. Rero nkuko hariho benshi cyane, hariho n'abandi batari bakuzi cyangwa se bahora bumva gusa indirimbo batazi umuhanzi wazo ninde, batazi nuko yitwa, ariko bakaba bakundaga indirimbo zawe. Rero washobora kubabwira Liliane Kabaganza ninde, ukabibwira ego yani ukabaho umwidondoro wawe mu ncamake? Yego, murakoze cyane. Amazina yanjye nkuko batangiye babibabwira, nitwa Liliane Kabaganza, ariko amazina bwite ni Zane nka Liliane, niyo mazina ari mu byangombwa. Hanyuma Liliane Kabaganza niryo ryamenyekanye ry'ubuhanzi. Nkaba ndi umubyeyi, mfite umutwaro umwe n'abana batatu, umukobwa umwe n'abahungu babiri. Nkaba ndi umubyeyi ukunda Imana kandi ukunda kwiramya no kuyihimbaza. Murakoze cyane. Egome cyane, turakwishimiye Liliane, kandi turumva yuko uri umuntu nyene yahezagiwe, afite umutwaro umwe n'abana batatu, abahungu babiri, umukobwa umwe. Imana yaraguhezagiye cyane Liliane. Hama nko kubasanzwe nyene bakuzi n'abandi batakuza, benshi bifuza kumenya byinshi bikwereka ariko bakabura aho babikisha kugira ngo babimenye. Uyu munsi rero twatewe iteka ridasanzwe ko watugendeye muri Gisha TV, abanwanyi bacu abasanzwe badukurikirana uyu munsi, noneho nabo babimenyereho. Ese Liliane mu bamwatanguye igikorwa cy'ubuhanzi ryari cyanke cy'uburirimbyi, mwabitangiye ryari? Umuhamagaro wanyu watangiye ryari? Mwahamagawe ryari? byagenze gute? Mutubwira. Urakoze cyane. Natangiye kuririmbira Imana afite imyaka 11, ndirimba muri korari ntoya y'abana, njya mbivuga, hari muri Kongo aho navukiye. Ndirimba umwaka umwe muri korari y'abana, nujuje imyaka 12, korari nkuru ibona impano iri muri jewe, bankura muri iyo korari y'abana banzana muri korari nkuru. Kuva icyo gihe rero ntangira ngenda ndirimba kugeza uyu munsi. Ni ukuvuga ngo ubu ndi kuzuza imyaka irenga 35 ndirimbira Imana. Urumva rero ko nabitangiye kera. Murakoze cyane kandi ndabikomeje kuko ndacyari mutoya, nubwo nkuza ariko ndacyafite imyaka myinshi cyane yo gukorera Imana, kuko nzarama. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Murakoze cyane Liliane, turishimye cyane no kumva, urumva turumvise umuhamagaro wawe aho wavuye, ndetse wavuye kure n'uyu munsi kandi urabona uracyahagaze, uracyakomeye, yani uri mu buntu bw'Imana. Turabyishimiye cyane. Hama Liliane Kabaganza, twashaka kubasaba akantu gato cyane, kuko ndazi benshi turagukunda, n'abariko baradukurikirana ba Gisha TV baragukunda cyane. Ushobora kutubwira nk'ubuhamya buto, yani igishingana gito ku bijyanye n'uburirimbyi bwawe? Ego wamukoze. Wenda reka mpere kuri iyo ndirimbo nari ntangizanyije ivuga ngo iyo ntekereje umugabo witwa Yesu, ibyo yankoreye ni byinshi cyane. Ndabyibuka nza guhimba iyo ndirimbo, nari ntwite inda y'umwana wanjye w'imfura, yari amezi 7. Hanyuma nicaye muri saro nk'uko twicaye, inda irabura. Imaze kubura hari mu ijoro,
ijoro riracya buracya nirirwa inda yabuze, ijoro rirongera riraza, ndumva naramaze iminsi 3 iyo nda yabuze. Ku munsi ugira uwa 4 niba nibuka neza, cyangwa ku munsi ugira uwa 3 niba nibuka neza, nibwo iyo nda yongeye iragaruka. Kuko bukeye nagiye kureba mama wa Israel Mbonyi, niwe nshuti yanjye, yari inshuti yanjye cyane y'inkoramutima, kugira ngo ngende mubwire mwereke ibyambayeho. Nsanga adahari mu rugo, subira mu rugo binyanga mu nda, ndavuga neka njye kwa dogita wanjye agenda areba ikibazo, wenda yamenya uko byagenze. Noneho ngeze yambonye arikanga, ati se inda yavuyemo? Ndamubwira nti ntabwo yavuyemo. Ati se byagenze bite? Ndamubwira nti nanjye nisanze gutya inda yabuze. Nuko uko yanda yagiye ntabyumva, ni nako nubundi yagarutse ntabyumva. Noneho rero maze kubyara uwo mwana wanjye w'umukobwa, yari aryamye muri berso, sinzi uko nabyibutse. Ndavuga ntese iriya nda ya wa mwana buriya byari byagenze gute, yari yagiye hehe? Muri uwo mwanya nibwo hahise hazamuka iyi ndirimbo ivuga ngo iyo ntekereje umugabo witwa Yesu, ibyo yankoreye ni byinshi cyane. Muri make hari igihe duhura n'ikibazo kugira ngo kizane ikindi gisubizo. Iyi ndirimbo yakoze ku mitima ya benshi. Iyi ndirimbo hari umuntu wari ugiye kwiyahura, hanyuma haruguru y'inzira aho yaragiye kwiyahura yumva hari umuntu wari uri gucuranga iyo radio iyo ndirimbo mu karadiyo, ngo ayitega amatwi. Wa mugozi yari afite agiye kwiyahura urambika hasi, akurikira wa muntu wari uri gucuranga iyo ndirimbo. Rero urumva icyo kibazo nahuye nacyo byatumye mpimba iyo ndirimbo kugira ngo izarokore uwo muntu muri uwo mugozi yaragiye kwimanikamo, ndetse n'ibindi ntabasha kumenya. Ndabizi ko indirimbo yakoze imirimo myinshi mu mitima y'ubwoko bw'Imana. Murakoze cyane. Ego murakoze cyane, turanezerewe, ndetse natwe iyo ndirimbo muri kuvuga nyene yakoze ku mitima yacu turanayikunda cyane, n'abandi benshi barayikunda. Murakoze cyane, Imana bahezegire n'ukuri mwarahezagiwe. Hama none nkuko bisanzwe nyene mwoba mwatangiye kuririmbira, ese iyo mwavukiye cyanke byarabasabye ko mutera intambwe mujya mu kindi gihugu, vyagenze gute? Kuko numvise utubwira ngo wavukiye muri Kongo, abandi bazi kuri umunyarwanda. Uyu munsi turi kuganirira Nairobi, kumbere byo tuma abantu biyumvira ati si umuntu yavukiye muri Kongo, benshi tuzi ko ari umunyarwanda, abandi turiko muri kano kanya turiko tuganirira Nairobi. Ese ibi niki bimeze gute? Ushobora kutubwira kugira ngo abantu bitabasigamwe amadidane batangure kwibaza byinshi nyene? Murakoze cyane. Njye nkuko nabibabwiye navukiye muri Kongo, ni naho namenye y'ubwenge. None igihe kiza kugera turimuka tuza mu Rwanda nyuma y'intambara, naho twarahatuye. Ndumva mu Rwanda narahabaye imyaka irenga 20. Bibaye ejo bundi rero biba ngombwa ko twimukira muri Nairobi, niho dutuye n'umuryango. Rero ibihe bishira biha ibindi, ubwo nyine ni uko niko bimeze. Ntabwo tuzi wenda mu myaka iri imbere aho tuzisanga n'ibyo. Gusa ndashima Imana ikomeje kuturinda, Imana ikomeje kubana natwe, ndayishima cyane. Ego murakoze cyane, umukozi w'Imana adasanzwe cyane, twubaha kandi arimo amavuta y'Imana, abimaranye igihe kirekire pe. Hama Liliane, nkuko dusanzwe tubizi ko muri abakozi b'Imana, ego me ku giti cyanyu ndibaza nta nkeka murafite vision mwoba mufite nyene muri ubwo buririmbyi bwanyu, canke objectif nyamukuru hari wifuza nyene gushika ku bijanye n'uburirimbyi? Kuko Gisha TV abasanzwe bayikwirikirana canke objectif nkuru ya Gisha TV niyo kugira ngo iteze imbere abantu b'abaririmbyi cyangwa se abakozi b'Imana by'ukuri bakorera Imana mu buryo butandukanye. Nka objectif wo bufise nyene kugira ngo tubwire nka vision yawe nyene mu buririmbyi ni yahe? Intego nta yindi niyo kwamamaza ubwami bw'Imana, duhimba indirimbo tuzisohora kugira ngo zikomeze zikore ku mitima y'ubwoko bw'Imana buhembuke. Kuko indirimbo mfite mu bipapuro cyangwa se mu makayi ni nyinshi cyane, ariko intego nuko izo zose zijyana muri studio kugira ngo zisohoke, zikomeze zikora imirimo Imana yazitangiye, Imana yazimpereye. Intego rero niyo kuramya Imana no kuyihimbaza, nta yindi. Rero nsaba abakunzi banjye
abantu bakunda ibihangano byanjye. Indirimbo zanjye ziri ku macano menshi y'abantu batandukanye, ariko niba ukunda ibihangano byanjye kandi wifuza kunshyigikira, wajya kuri YouTube ukandika Liliane Kabaganza Official, hanyuma ugakora subscribe ndetse ugakora like na share kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bwamamare. Ndetse na komanteri zanyu ziba zikenewe kugira ngo mutubwire ibyo mwifuza, cyangwa se mutubwire kutubwira ibiri ku mitima yanyu, biratunezeza. Imana ibaha umugisha, kandi ndumva nishimiye kubana namwe Gisha TV. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, murakoze. Murakoze cyane Liliane. Hama nkuko mwariko murabivuga, ese nkuko mubivuze, ariko niba atari ikinyegezo cyangwa niba atari ukubinjirira, ubundi ntabwo turi kubasaba ngo muzitubwire. Ubundi ho bari indirimbo mwa mufite aho mwazandika ariko mutarajyana muri studio, cyangwa bimeze gute, cyangwa izawe nyene zose ziri ku mugaragaro? Indirimbo mfite indirimbo nyinshi, ahubwo indirimbo mfite zanditse ntarabona uburyo bwo kuzisohora nizo nyinshi cyane, ziruta nizo namaze gusohora. Ndumva indirimbo maze guhimba ziri hanze, hamwe nizo naririmbye muri Rehoboti, hamwe nizo nigishije andi makorari bitari ngombwa kumvugira aha, arizo nahaye abaririmbye ku giti cyabo. Ni nyinshi cyane, ariko ndahamya neza ko izo mfite mu mpapuro zitarasohoka arizo nyinshi. Gusa nyine ubushobozi bugenda buba bukeya, bigatuma umuntu atazisohora, ariko twizeye Imana ko izadushoboza kugira ngo nizo zose ziri mu mpapuro zisohoke, zikora imirimo Imana yazigeneye. Ibyo nanjye sinkekeranye, ibyo bigiye kuba kandi vuba, ubyizere ubyitege. Ego hama turabashimiye cyane bariko baradukurikirana, ntiturangije ariko naho ubutaha.